ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. барои шукуфоии Тоҷикистон овоз медиҳем. омодагиҳо ҷиҳати гузаронидани интихоботи парлумонӣ идома дорад. сокинони кишвар ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ташаббусҳои меҳнатӣ ва созандагию бунёдкорӣ истиқбол мегиранд. ба гуфти мутахассисони соҳа, дарахти павлония сояафкан буда оксигени зиёд ҳосил мекунад. солимиву тозагии муҳити атрофро таъмин месозем. дар Тоҷикистон маъракаи ниҳолшинонӣ хусусияти оммавӣ касб мекунад. ҳунаромӯз кас ҳунармандӣ. падару модари хайбо мо камтарак тағйирш додем. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2024 درباره تعیین انتخابات دعوت نوی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق، انتخابات دعوت نوی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های وکیلان خلق ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌ها 2 مارس سال 2025 برگزار می‌گردد. همکارنمان محمد رضا شریفزاده و طالب جان سیفوف رفتی آمادگی‌های حوزه و участкаҳои انتخاباتی در ناحیه کوشانیان را در گزارش خود پیگیری کردند. дар ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии кушониён 27 оид ба интихоби вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия 46 участкаи интихоботӣ ва дар ду ҷамоати ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 13 участкаи интихоботӣ дар маҷмӯъ 59 участкаи интихоботӣ ташкил карда шудааст, ки дар онҳо 134939 нафар ба қайд гирифта шуданд. ҳамзамон 5 ҳавза ва 15 участкаи интихоби вакилии вакилони вилояти Хатлон ва барои комиссияи интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Кушониён 40 ҳавза бо 70 участкаҳои интихоботӣ ташкил карда шудааст. тамоми участкаҳои интихоботӣ ҳудуди якмандатаи интихоботии Кушониён 27 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо гӯшаю маводҳои иттилоотӣ дастрасӣ участкаҳо карда шудааст. участкаҳои интихоботии якмандатаи ҳавзаи Кушониён 27 барои ба сарбаланда гузарондани интихобот ҳамаҷониба тайёрӣ дида истодааст ва дар участкаҳои интихоботӣ тамоми корҳои фармондиҳӣ рафта истодааст. нақша дорем ки интихоботи дар пеш истодаро дар сатҳи баланд гузаронем. зимни боздид аз участкаҳои интихоботӣ ки асосан дар биноҳои муассисаҳои таълимӣ ва марказҳои саломатӣ ҷой гирифтанд, маълум шуд, ки аллакай рӯйхати эҳтимолии интихобкунандагон пурра тартиб дода шуда, ҳуҷраҳои овоздиҳӣ ва дастурҳои омӯзишию корӣ оид ба интихоби вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин интихоби вакилии вакилони вилоят ва вакилони халқи ноҳия муҳайё гардиданд, ки дар ҳамаи участкаҳои овоздиҳӣ ҳуҷраи модару кӯдак ва барои маъюбон бошад шароитҳои зарурӣ фароҳам гардидааст. бояд ёдовар шуд, ки дар ҳама участкаҳои интихоботии ноҳияи Кушониён аз ҷониби раис, муовин ва аъзои комиссия навбатдор ташкил карда шудааст. Муҳаммад Ризо Шарифзода, Толиб ҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Кушониён. интихобот яке аз рукнҳои асосии давлати озоду демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ аст. масъулони баргузории ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар Тоҷикистон талош доранд, ки ҷиҳати дар сатҳи баланд доир гаштани ин чорабинӣ барои интихобкунандагон шароити мусоид фароҳам созанд. гузориш аз ноҳияи Рашт. ҳавзаи якмандатии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рашт 12 199 участкаи интихоботиро аз 5 ноҳияҳои минтақаи Рашт фаро гирифта, шумораи интихобкунандагон дар ин ҳавзаи интихоботӣ 146346 нафарро ташкил медиҳад. дар ҳавзаи мазкур 4 нафар номзадҳо ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд ва охирин номзадҳо бо интихобкунандагон идома дорад. аъзоини участкаҳои интихоботӣ рӯйхати интихобкунандагонро омода намуда дар участкаҳо хонаи модару кӯдак, нуқтаи тиббӣ ва ҳуҷраи алоҳида барои маъюбон ташкил карданд. ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии Рашт рақами 12 оид ба интихоботи вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 199 участкаи интихоботии ноҳияҳои Рашт, Лахш, Сангвор, Тоҷикобод ва як қисми ноҳияи Нурободро дар бар мегирад.
ҳамзамон бо мақсади дар сатҳи баланд гузарондани ин маъракаи сиёсӣ дар ҳамаи участгоҳҳои интихоботӣ шароити зарурӣ пурра муҳайё мебошанд. تا امروز در همه участкҳои انتخاباتی برای به طور شفاف و دموکراتیک برگزار کردن انتخابات برای انتخاب کنندگان تمام شرایط امکانات مساعد فراهم آورده شده است. ساکنان ناحیه رشت از صحنه برگزاری و مهمیت چاره‌بینی سیاسی خوب آگاهی داشته رأی خود را در این روز حل کننده ارزیابی میکنند. چنین شعار و نوشتجات‌ها در هر یک کوچه و خیابان آویخته شدند که از برگزاری چنین یک چاره‌بینی مهم سیاسی شهادت می‌دهند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند بنیاد 984 انشاءات تعییناتی گوناگون پیش بینی شده است. با سعی ساکنان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران دوام سالهای 2022-2024 579 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. حالا در زیاده از 300 انشاءات تعییناتی گوناگون کارهای ساختمانی و نصب تجهیزات ادامه داشته، برابری به استفاده دادن آنها بیش از 2000 نفر با جای کار تأمین خواهند گشت. در شهر پنجاکند با بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی دقتی مخصوص داده می شود. تصدیق این گفته‌ها بنیاد کارگاه استحصال شیفر در دهه سوجینه شهر از جانب صاحبکار بهادر نصرالدینов می باشد. هدف از تشکیل کارگاه با نظرداشت طلبات زیادی اهالی با این نمود محصولات ساختمانی تأمین بازار داخلی با محصولات وطنی ارزیابی می گردد. در خیابان ابو عبدالله رودکی شهر پنجاکند باشد با سهم صاحبکاران محلی کارگاه استحصال پایافزال ظرفشان‌ساز تأسیس یافته می شود و برابر مورد استفاده قرار گرفتن آن 25 نفر ساکنان صاحب جای کاری می گردند. طبق نقشه در کارگاهی مذکور در یک سال تا 60,000 جفت پایافزال استحصال خواهد شد. طوری ذکر گردید استحصال پایافزال در این کارگاه با صفت و نمود زیبا به راه مانده شده پیشنهاد خریداران می‌گردد. اینچنین در آشیانه دوم بنا جهت جلب زنان و دختران به شغل دائمی کارگاه قالین بافی تأسیس داده خواهد شد. ما امروز اقدام گرفتیم که کارگاه پایافزال براری در شهر پنجاکند تشکیل کرده با کار شروع کنیم. ما امروز ها با نقشه گرفتیم که پایافزال برای مکتب بچه‌ها تیار کنیم. این پایافزال ها از چرم تازه استحصال می شود. در آینده می خواهیم که بازار و محصولات وطنی پیشنهاد کنیم. اینچنین در کوچه به نام باربادی مروزی شهر پنجاکند با سهم صاحبکاران محلی بنیاد مهمانخانه زمانوی جریان دارد که آن از 7 آشیانه عبارت بوده دارای 47 جای خواهد بود. اطلاع داده شد که عین زمان در شهر پنجاکند 12 مهمانخانه و 22 خانه‌های مهمان قبولکنی موجود بوده. در همه آنها بهترین شرایط تامین گشته است. در شهر پنجاکند با سهم اعضایان کمیته حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان در شهر به طریق حشر بینای کمیته حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان بنیاد کرده شده است که آن از 3 آشیانه و تخخانه عبارت بوده. آن با طرح و نمای زیبا قامت افراخته است. در این بنا طبق نقشه 15 حجره‌های کاری، کتابخانه، تالار خردی مجلسی و دیگر حجره‌های ضروری تأسیس داده می شود. در تخخانه بینای سیخی دوزندگی و قنادی تشکیل کرده شده است که عین حال در اینجا زنان و دختران با شغل فرا گرفته شدند. ما زنان در این کارگاه به کار تامین گشتیم. در اینجا 15 نفر زنها کار میکنند. و این محصولاتی که ما در اینجا استحصال میکنیم صفت و طعم خوب دارد. در اینجا ما 12-15 نمود محصولات میبریم. خیلی خرسند هستیم که چنین کارگاه ها گشاده شدند و زنهای خانه‌نشین با کارهای دائمی تامین گشتند. همچنین در شهر پنجاکند برای کارمندان حفظ حقوق با بنیاد بینای نو و زمانوی بهترین شرایط کاری فراهم آورده شده است که این کار طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر پنجاکند جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انجام داده شده است. یکی از وسیله‌های بهتر نمودن وضع اکولوژی و سانیتاری و اپیدمیولوژی محلی زیست شناندن نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن و گلوب الطعام میباشد. از این خاطر این تدبیر سالمگردانی محیط اطراف در جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله خصوصیت عمومی کسب میکند. رفتی معرکه نهال شنانی در ناحیه مؤمن‌آباد را همکارانمان در گزارش خود پیگیری کردند.
با استفاده از آب و هوای مساعد فصل زمستان، کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومین‌آباد با جلب کارمندان تشکیلات و کارخانه‌ها در خیابان مرکزی ناحیه به شنیدن نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن، خصوصا نهال‌های پاولونیا مشغول گردیدند. با گفته متخصصان ساحه، درخت پاولونیا سایه‌افکن بوده اکسیژن زیاد حاصل می‌کند و برگ‌های پهن دارد که در فصل تابستان زیر آن سایه و سلقین میباشد. برگ‌های این درخت بعد افتادن به زمین در مدت کوتاه پوسیده به نوری ارگانیکی تبدیل می‌یابد. عالمان سبزانیدن این نمودی درختان را در مرکز شهر و ناحیه‌ها توصیه می‌دهند. از این رو در ناحیه مومین‌آباد مقدار زیادی پاولونیا شنانیده ایستادند. با مقصد سرسبز و خرم گردانیدن کوچه‌های محله، امروز با دستگیری به واسطه کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، کارمندان راهبران تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه به حشر عمومی برآمده بیش از 1,500 درختان آرایشی سایه‌افکن شنانیده ایستادند و در این سمت کارها منتظم ادامه دارند. مورد ذکر است که دوام 5 سال اخیر در خیابان و گلگشت‌ها، کوچه و محله‌ها و دو پهلوی شاهراه‌های ناحیه مومین‌آباد توسط حشرهای دسته‌جمعانه هزاران بیخ نهال‌ها شنانیده شدند که به زیبایی ناحیه حسن دیگر ضم نمودند. با اطلاع بخش حفظ محیط زیست ناحیه مومین‌آباد، در موسم امسال شنانیدن 15,000 بیخ نهال به نقشه گرفته شده، تا امروز 11,000 نهال شنانیده شده است. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه مومین‌آباد برای برنامه نوید. جهتی در عمل تطبیق نمودن برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040، همچنین بابت وسعت بخشیدن کارهای آبادانی جهت استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سبز و خرمگردانی گوشه و کنار مملکت در ناحیه دنغره کارهای کبودیزارکنی ادامه دارند. با استفاده از موسم مساعد، آموزگاران و دانشجویان مؤسسه دولتی دانشکده بین المللی دنغره نیز روزهای استراحتی با تشکیل عکس‌های اکولوژی در کارهای سبز و خرمگردانی و تازه نمودن محیط مؤسسه سهم خود را می‌گذارند. همکارم صلاح‌الدین نعمتов موضوع را ادامه می‌دهد. استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی دانشکده بین المللی دنغره مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در قطار کارمندان دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه روزهای استراحتی پیوسته به حشر دسته‌جمعانه برآمده برای باز هم سرسبز و خرمگردانی گرد و اطراف مؤسسه و تازه آزاده نمودن محیط سهم ارزنده می‌گذارند. در تدبیر نوبتی شماره زیادی نهال‌های آرایشی و همیشه سبزی به باد و هوای منطقه مطابق را اشتراکچیان این اکسیه اکولوژی با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی در اطراف بیناهای تعلیمی شنانیدند. طور مشاهده گردید زمین‌های نزد مؤسسه ثمرناک استفاده گردیده در برابر نهال‌های آرایشی و همیشه سبز همچنین شماره زیادی درختان گوناگون میوه‌دهنده نیز شنانیده شده است که ثمره آنها برای زمستان ذخیره گردیده در آشخانه مؤسسه استفاده می‌گردد. همچنین در نزد مؤسسه دولتی دانشکده بین المللی دنغره یک گرمخانه زمانوی ساخته شده است که برای زینت دادن صحن و اطراف مؤسسه گل‌های رنگارنگ موسمی در اینجا پرورش کرده می‌شود. زمین هایی که در گرد اطراف دانش مؤسسه هست ثمرناک استفاده برده ایستاده‌ایم. درخت های میوه دهنده، آرایشی شنانده، همچنین یک گرمخانه تشکیل کردیم که در آن 7 نماد گل های موسمی از تا شنانده ایم تا فرارسی فصل بهار آماده شده در گرد اطراف مؤسسه میشنانیم. بعد گل‌های موسمی را در اطراف مؤسسه شناندن باز در گرمخانه پمیدار، بادرینگ و دیگر زراعت‌های فلزی را براه میمانیم. طبق معلومات همین گونه اکسیا و کارهای دسته‌جمعانه آبادانی تا جشن نوروز بین المللی در روزهای من بعد استراحتی نیز از جانب کارمندان همه تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه دنغره گذرانده شده. مردم با امر دل و حس بلند خویشتن‌شناسی و وطنداری در چنین کارهای آبادانی و سازندگی و بهتر کردن محیط زیست اشتراک می‌نمایند. صلاح‌الدین نعمتов، محمودجان ضیاءالدین برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه دنغره.
در دایره کنسپسیای اقتصادی رقمی که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 دکامبر سال 2019 تصدیق گردیده است، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خریطه عملی سازی قسمت رقمی کنونی برای سالهای 2024-2027 را قبول نموده، برنامه الکترونی ثبت تولد و فوت را به راه مانده است. рақамикунонӣ дар ҳама бахшу соҳаҳо талаби замон буда. Дар доираи ташаккули ҳукумати электронӣ, татбиқи консепсияи иқтисоди рақамӣ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2019 тасдиқ гардидааст, аллакай дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда шуда истоданд. ҷорӣ намудани барномаи электронии сабти таваллуд ва фавт қадами дигар дар роҳи рақамикунонии соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошад. барномаи электронии сабти таваллуд ва фавт барои беҳтар намудани идоракунии маълумоти демографӣ ва баланд бардоштани дақиқии омор равона шуда, аллакай дар 4 таваллудхонаи пилотии шаҳри Душанбе мавриди амал қарор дода шудааст. ин система на танҳо ба таври худкор сабти рӯйдодҳоро таъмин мекунад, балки имкон медиҳад ки иттилооти мукаммал дар бораи шароити таваллуд ва сабабҳои фавт дастрас гарданд. бояд қайд намуд ки дар пойгоҳи маркази ҷумҳуриявии омор ва иттилооти тиббии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки портоли ягона ба номи тандурустӣ нуқта TJ ба роҳ монда шудааст ки дар он модулҳои ба қайдгирии таваллуд, модулҳои ба қайдгирии фавт, модули қабули ташхис ва натиҷаҳои он, инчунин ба қайдгирии иммунизатсияи кӯдакон, огоҳӣ аз бемориҳои сироятӣ, ҳамзамон скрининги гарданаки бачадон, онкорегистр, регистри диабети қанд, регистри фарбеҳӣ, дорухати электронӣ ва дигар модулҳо яъне ки оғоз гардидааст. бояд қайд намуд ки дар шаҳри Душанбе дар таваллудхонаҳо ба тариқи пилотӣ яъне ки барномаи ба қайдгирии таваллуд ба роҳ монда шудааст ки мо ҳамарӯза ба тариқи дашборди умумӣ метавонем назорат кунем ки дар таваллудхонаҳо чанд кӯдак ба дунё омад, чанд нафари онҳо мард, чанд нафари онҳо зан ва ҳамзамон чанд нафари онҳо бо ориза ва фавт ба назар мерасад. маълумоти дар вақтҳои муайян ҷамъоваришуда боис мегардад ки барои беҳтар намудани вазъи тандурустии аҳолӣ тадбирҳои саривақтӣ андешида шаванд. омори воқеии таваллуд имконият медиҳад ки захираҳо беҳтар банақшагирӣ шаванд ва эҳтиёҷот ба хизматрасониҳои тиббӣ пешгӯӣ гардад. барномаи электронӣ метавонад ба платформаҳои миллӣ ва байналмилалӣ ҳамгиро шуда, арзиши онро барои таҳлил дар сатҳҳои баландтар боло барад. ҷорӣ намудани чунин барнома қадами муҳим дар рақамикунонӣ ва ташкили фазои ягонаи иттилоотӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошад. дар шаҳри Хуҷанд бо мақсади дар амал татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии солимии репродуктивӣ барои солҳои 2023-2027 ҳамоиш баргузор шуд. қайд гардид ки ҳадафи барномаи мазкур тарғиби таваллуди фарзанди солим, риояи фосилаи байни таваллуд ва дигар мавзӯъҳои вобаста ба модару кӯдак мебошад. бо мақсади дар амал татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии солимии репродуктивӣ барои солҳои 2023-2027 дар шаҳри Хуҷанд мизи мудаввар доир ба солимии модару кӯдак баргузор гардид. таҳия ва қабули барномаи давлатии солимии репродуктивӣ барои солҳои 2023-2027 ҷиҳати беҳбудии сифат ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои солимии репродуктивӣ, солимии модару кӯдак, саломатии модарон ва навзодон, кӯдакону наврасон ва ҳифзи солимии репродуктивии аҳолӣ дар заминаи фарогирии умумии хизматрасониҳои тандурустӣ амалӣ мегардад. ҳадафи барнома тарғиби таваллуди фарзанди солим бо риояи фосилаи байни таваллуд, баланд бардоштани дастрасии сифатнокӣ ва самаранокии репродуктивии аҳолӣ, беҳтар намудани саломатии занон, таҷҳизонидан бо техника ва технологияи муосир барои таъмини муассисаҳои тиббӣ бо маводи контрасептивӣ, омӯзонидани кормандони соҳаи тандурустӣ дар самти солимии репродуктивӣ, таҳияи маводи иттилоотию маърифатӣ, баланд бардоштани маърифатнокӣ ва дониши аҳолӣ оид ба масъалаҳои солимии репродуктивӣ мебошад. дар ҷараёни мизи мудаввар директори маркази солимии репродуктивии вилояти Суғ Раъно Меҳмонова, корманди таваллудхонаи шаҳрии шаҳри Хуҷанд Наргиз Ҳасанова ва дигарон маъруза намуданд.
таъкид гардид ки солимии модарон ва кӯдакон моҳияти муҳимро доро буда воситаи муҳими рушди сармояи инсонӣ мебошад. табибони тибби оилавӣ ва табибони амрози занона ҳамеша кӯшиш менамоянд ки сатҳу сифати хуби хизматрасониро барои аҳолӣ ба роҳ монанд. корҳои фаҳмондадиҳию профилактикӣ ва скринингҳои давраӣ ки дар байни занҳои ҳомиладор гузаронида мешавад ба хотири дарёфт намудани нуқсонҳои модарзодӣ ва саривақт қатъ намудани ҳомиладорӣ равона мегардад. ҳамин тавр мизи мудаввар бо мубодилаи афкори иштирокдорон ба охир расид. вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон аз зиёд гардидани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар мамлакат иттилоъ медиҳад. тавре дар нишасти матбуотии роҳбарияти ин ниҳод иттилоъ дода шуд, соли 2024 дар мамлакат дар ҳаҷми 53,8 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардид, ки бо нархҳои муқоисавӣ нисбат ба соли 2023 20% ё ба маблағи 7,5 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. таъкид гардид, ки вазорати саноат ва технологияҳои нав барои татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ, саноати кунонӣ бо суръати мамлакат ва таъмини мунтазами нақша чорабиниҳои солҳои 2022-2026, солҳои рушди саноат бо истифода аз имконият ва иқтидори мавҷуда тадбирҳои муассир меандешад. давоми соли 2024 майдони 1652 гектар ки 1598 гектараш замини обӣ мебошад ба гардиши кишоварзӣ ворид гардид. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон Ориф Хоҷазода хабар дод. аз ҷумла дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҳисоби заминҳои истифоданашаванда 5 гектар, дар вилояти Суғд 817 гектар, дар вилояти Хатлон 793 гектар ва дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 37 гектар ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуданд. дар нишаст иброз гардид, ки дар ин давра корхонаи муассисаҳои системаи кумитаи давлатии идораи замин ба маблағи 167 миллиону 128 ҳазор сомонӣ корҳои топографию геодезӣ, харитасозӣ ва ба қайдгирии молу мулки ғайринманқулро иҷро намуданд. соли 2024 хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар ҳамаи озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, аз ҷумла дар озмунҳои Тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи донои китоб аст ва ин фуруғи маърифат фаъолона ширкат варзида, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. дар ин хусус зимни нишасти матбуотии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ иттилоъ дода шуд. зикр гардид, ки ҳаракати олимпӣ дар ноҳия хуб ба роҳ монда шуда, дар ин давра хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия дар 23 олимпиадаи фаннӣ иштирок ва 255 нафари онҳо дар даври ҷумҳуриявӣ ширкат варзиданд. аз миёни ин хонандагон 118 нафарашон сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. соли 2024 дар раванди корҳои ободонию бунёдкорӣ роҳи автомобилгарди маҳаллаҳои Чимтепа, Дарёобод ва Сарикиштӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ бо дарозии 4,6 километр ва паҳнои 8 метр пурра таъмиру навсозӣ гардида, бо сифати баланд асфалтпӯш карда шуд. зимни нишасти матбуотии роҳбарияти ноҳияи Фирдавсӣ иттилоъ доданд, ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия сохтмони 109 бинои баландошёнаи истиқоматӣ ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин дар хусуси бунёди 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 8840 ҷойи нишаст, сохтмони 10 муассисаи томактабӣ барои 2020 ҷой, бунёду навсозии 23 коргоҳу корхонаи саноатӣ иттилоъ дода шуд. соли 2024 олимони Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон 30 патент аз ҷумла 4 патенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 26 нахуст патент барои ихтироъ, ҳамчунин 6 қарори мусбат оид ба додани нахуст патент барои ихтироъ ва 2 шаҳодатномаи сабти захираи иттилоотӣ ба даст оварданд. дар нишасти матбуотии ин муассисаи илмӣ иттилоъ дода шуд, ки барои истифодаи амалӣ дар истеҳсолот беш аз 40 коркарди илмӣ ва пешниҳоди олимони академия ва 7 пешниҳод оид ба вазъи иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ манзур карда шуд.
ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داده شد که در این دوره 15 کارکرد علمی و پیشنهاد عالمان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان برای استفاده عملی در استحصالات منظور شده است. تاکید گردید که در این دوره عالمان اکادمی تحقیقات را از روی 110 موضوع از جمله 68 موضوع علمی تحقیقاتی بنیادی، 14 موضوع علمی تحقیقاتی عملی و 28 موضوع علمی تحقیقاتی بنیادی و عملی ادامه داده نتیجه های نظررس به دست آوردند. با مقصد توسعه بخشیدن فعالیت دانشگاهی بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوزاده و جلب بیشتری داوطلبان 13 اختصاصی نو به طلبات بازار مهنت جوابگو تأسیس داده شد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی رکتور این دانشگاه ژیلا گلنظرزاده به خبرنگاران اطلاع داد. تاکید رفت که 13 اختصاص در زمینه بکالوریات و ماگستراتوره بوده، از جمله 6 اختصاص در رویه آموزگاری، یک اختصاص در رویه روزنامه‌نگاری تشکیل شده، یک اختصاص ترجمانی می باشد. در سال تحصیلی 2025-2026 خواهشمندان به این اختصاص ها قبول کرده می شوند، گفته شد در نشست. سبب تأسیس دادن این اختصاص ها در آن است که طلبات به زبان آموزی زیاد شده است، ابراز داشت رکتور دانشگاه. امروز همچنین در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سیمومین رحیموف نشست خبری دایر شد. تاکید گردید که همکاری‌های بین المللی دانشکده در حال رشد قرار داشته تا امروز این مؤسسه عالی تعلیم با 35 مکتب عالی خارجی دور و نزدیک همکاری دارد. رکتور دانشکده امیر ابراهیم زاده به خبرنگاران اطلاع داد که برای جلب دانشجویان از دولت‌های خارجی به دانشکده منتظم تدبیرها اندیشیده می‌شوند. این است که در عین زمان در این مؤسسه عالی تعلیمی کسبی مملکت 46 دانشجو از جمهوری‌های ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و فدراسیون روسیه تحصیل می‌نمایند، گفت رکتور دانشکده. همزمان در رابطه با تربیت و تندرستی جوانان یک قطار کارهای نظررس سامان یافته است. سال تا سال زیاد گردیدن اختراعیان خدمت در صف قوه‌های مسلح از حساب دستپروران این مؤسسه عالی تعلیمی نمونه برجسته تحکیم احساسی و تندرستی دانش آموزان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان است، گفته شد در نشست. مسئله در نظام تعلیمی مؤسسه‌های تمام زینه‌های تحصیلات کسبی جاری نمودن رویه آماده کردن برنامه‌سازان و دیگر اختصاص‌های ضروری برای رشد اقتصادی رقمی و برنامه‌سازی مورد توجه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در زمینه دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواتسیونی شهر کولوب تأسیس دادن دانشگاه اینواتسیا و تکنولوژی‌های رقمی اثنای برگزاری نشست مطبوعاتی رهبریت این مؤسسه عالی تعلیمی تشبوسی مهم ارزیابی گردید. ضمن نشست مطبوعاتی در دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواتسیونی در شهر کولوب، رکتور دانشکده اوید به فعالیت در سال سپری گردیده سخن گفته از پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام جهتی در زمینه دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواتسیونی شهر کولوب دانشگاه اینواتسیا و تکنولوژی‌های رقمی تأسیس دادن یادرس گردید. گفته شد که به این دانشگاه مقام پایگاه اساسی تیار کردن متخصصان سمت مذکور داده شده. علاوه بر این در همه مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور فاکولته و کافدراهای داخلدار را تأسیس می‌دهند. در این زمینه رهبریت دانشکده یک قطار کارها را به انجام رسانیده، نقشه‌های دیگر نیز دارند. ما امروز با اون مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خارج کشور از جمله فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری ازبکستان، آلمان، لاتویا و دیگر کشورهایی که ما شرطنامه‌های همکاری رو طی چندین سال ما عملی کرده ایستادیم، ما الکی باید به این مسئله مراجعت نمودیم و بسیار باعث سرفرازی است که آنها هم امروز ابراز نمودند که ما آماده هستیم که در پهلوی شما ایستاده در سمت عملی کردن این هدف‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و آن وظیفه گذاری‌های پیشوای معظم ملت البته آمده در رشد این دانشگاه تأسیس یابنده سمت تکنولوژی رقمی تاجیکستان، دانشگاه فدرالی قوقاز شمالی
федератсияи россия 4 нафар устодон, 2 нафар докторони илм, профессорон, 2 нафар номзадҳои илм омода ҳастанд бо ки ба шаҳри Кӯлоб ва донишкада ташриф оварда фаъолияти минбаъдаи хешро ба роҳ гузоранд. дар маркази шаҳри Кӯлоб бошад сохтмони бино барои донишкада идома дорад. пудрачии сохтмон ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Фаридун буда бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ корҳои сохтмониро дар ошиёнаҳои охири бино вусъат бахшида истоданд. барои саривақт ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ шумораи бинокоронро афзоиш дода ширкати сохтмонии Фаридун техникаю таҷҳизот ва масолеҳи хушсифати сохтмонӣ дастрас намудааст. айни ҳол бо истифода аз обу ҳавои мусоид кӯшиш доранд аз рӯи лоиҳа корҳои оҳану бетониро анҷом дода корҳои дигари сохтмониро идома диҳанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. ҷиҳати тақвияти корҳои тарғиботӣ дар миёни аҳолӣ ва коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ дар байни ҷавонону наврасон дар шаҳри Исфара вохӯрии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо хонандагони муассисаҳои таълимӣ доир гардид. меҳвари ин чорабиниро баррасии фаъолияти ҷавонону наврасон дар ҷомеа ва арҷгузорӣ ба арзишҳои волои давлатдорӣ ташкил дод. бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати роҳандозӣ намудани фаъолияти тарғиботию корҳои фаҳмондадиҳӣ барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва пешгирии ҷинояткорӣ дар байни наврасону ҷавонон, гаравидани онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва пайгирӣ аз анъанаҳои номатлуб дар кохи фарҳанги шаҳр мулоқоти сардори шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара полковники милитсия Набиҷон Исозода бо толибилмони муассисаҳои таълимӣ баргузор гардид. сардори шуъбаи корҳои дохилӣ дар баробари тафсири вазъи кунунии ҷаҳон ва минтақа ба самъи ҳозирин оид ба фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар самти пешгирии шомилшавии ҷавонон ва гурӯҳҳои ҷиноятпеша, ҳизбу созмонҳои террористию ифротгаро, тамоилҳои бегонапарастӣ, тақлид ба маданият ва тарзи либоспӯшӣ ба фарҳангамон бегона ва ба ин васила тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи эҳтиром ба ватан, гиромидошти қонун ва арзишҳои миллӣ ҳарф зад. Набиҷон Исозода сабаби умдаи шомилшавии ҷавононро ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ чун паёмади беназорат мондани фарзандон, дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудани тарбияи миллатдӯстиву миҳанпарварӣ дар оилаву ҷамъият, афзоиши тарғиботи ақидаҳои ифротӣ байни ҷавонон ва бетарафии аҳли ҷомеа ба ин масъала маънидод намуд. Зимнан аз толибилмон даъват ба амал оварда шуд ки ҳама кӯшишу ғайрати хешро ба омӯзиши илму дониш равона намуда дар оянда номбардорони кишвари азизи хеш гарданд. дар раванди мулоқот ҳамчунин кормандони раёсати агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара баромад карда вобаста ба масъалаҳои баррасишаванда андешаҳои хешро иброз намуданд. оҳангарӣ яке аз касбҳои маъмулии тоҷикон аст ки то ба имрӯз омада расидааст. сабаби побарҷо мондани ин пеша ниёз ва талаботи мардум ба маҳсулоти оҳангарӣ аст. сокини ноҳияи Восеъ Шариф Табаров ин ҳунарро аз бобо ва падараш мерос гирифтааст ва имрӯз ин касб манбаи даромади оилааш мебошад. оғози моҳи феврал با فرارسی موسم کارهای آمادگی به کشتکاری بهاری امک شریف آتش کوره استخوانه آهنگری اولویه‌شان را درگیرانده و فعالیت مهنتی آغاز کرد. این ای پدر موندگی بود. ای پدر موندگی بود. خیلی ما کم ترک تغییرش دادیم که مثال سوستر شود، مثال محفوظتر شود کار. مثال کار به حضور بود که نهاد مثال دود نمیبروید ای درونش. ساکن دهه شابکه دهات توبرک ناحیه واسه شریف تبرف پیشش آهنگری است. چون انعنه آهنگران پارچه چرم را روی زانو نموده به این شغل مشغول می شود. از چهره اوستا نمایان است که شریف به این شغل صدقاً مناسبت می نماید. آهنگری یکی از هنرهای قدیمه مردم تاجیک محسوب می یابد. در اویله تبرف این هنر اولادی است. 100 سال زیاد از نسل به نسل ادامه دارد. شریف نسل سیومی آهنگران است. ما سیم پشتیم و
نه بابامون که پدرمون که نه خیلی ما سیم بشتیم این سال همه کارا دوام دادستیم امروز خیلی نصیب تقدیر قسمت بوده امروز و ما رسیده امروز ما دوام دادستیم پدرم نقل میکرد که همین بابات هم خیلی دوست میکرد همین دوست از سر کتیب شده میمون بردک در دراو همین سر کتیب شده همین جامعش وقت دراوی میگفتن دراویش همه بری این که امروز خیلی پدر ما همین یادداشت که ما پدرمون بود خیلی سوی آهنگر بود در کلخوز کار میکرد дар устохона шариф вобаста ба мавсим олоти меҳнат ашёҳои рӯзгор месозад. ин пешабасо душвору пурмашаққат мебошад, лекин амаки шариф мегӯяд ки барои ӯ душворӣ надорад. сунатулло фарзанди калонии шариф аст. насли чоруми ҳунармандон ин ҳунари падарашро пеш мебарад. мо ҳинар обрудуд як аз миёяд як чиз истод мекунем як раҳматбоӣ мекунам миннатдорӣ мекунам ҳамаҷа ҳам маош мо ҳамин чиза тамон ёд гирифтем мехоҳем ки шогирдоро ёд битем. дар устохонаи оҳангарии хонаводаи шариф асосан асбобҳои рӯзгор аз қабили оташгирак, гулмех, бел, калан, олоти кишоварзӣ, доз, калону хурд ва дигар ашёҳои рӯзгорро месозанд. муштариёни асосии устохонаи ин оила сокинони деҳоти тугарак ва ҳамсояҳо мебошанд. бебинад дарҳол кормуна иҷро мекунад. ҳозир ҳами вақти қаламфуршунонӣ қариб шида қаламфур мешунонем дагарот боймиҷон помидор мешунонем ами тешачо мода бисёр маъқул айда ами мера тез мекани мешунони бор чобақш мекунӣ баи ҳамаи чиз амин усто хела минадорем каструл қаравои ами дустаи сател мешкана миёрем хай бо вазъият ҳам медонем дар ин вақт мегирем ҳамаиро соз мекуна усто дастмон мета мисол меоем я чақонак дора чақонакоша мегирем мебарем омон тез чақонак ҷӯш меоя ба меҳмона чой дам мекунем. касби оҳангарӣ дар устохонаи оҳангарии хонаводагии ин оила манбаи даромади оила мебошад ва аъзоёни оила ҳамаашон дар ин самт машғули коре ҳастанд. дар қатори бобо ва падарашон ба ин шуғул фарзандон низ машғул мебошанд. гузориши хоҷа назрив худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. аз сабаби тағйироби иқлим шумораи паррандагони нодири сайёра коҳиш меёбад. вобаста ба ин раванд олимон изҳори нигаронӣ мекунанд. дар пойтахти дания шаҳри Копенгаген намоиши анъанавии рӯшноӣ кушода шуд. шарҳи чанд хабар аз хориҷи кишвар дар саҳифаи банавбати барнома.